Najveće u opštini Brus, selo Batote drugo je po površini u Srbiji. Oko 600 meštana živi u 170 domaćinstava i 14 zaseoka. Živi se uglavnom od poljoprivrede, a kao i u većini podkopaoničkih sela, maline i kupine su osnovni izvor prihoda, imajući u vidu da svako domaćinstvo u proseku raspolaže sa 50 ari pod ovim zasadom. Milen Radmanovac bavi se poljoprivredom kao i većina njegovih komšija iz Batota. Pa možemo reći da mahom meštani u Batota žive od stočarstva i od poljoprivrede. Što se tiče stočarstva, bave se gajenjem krava, ovaca, svinja, koza i to je što se tiče stočarstva. A što se tiče poljoprivrede, najveći broj meštana se bavi proizvodnjom. Evo, ja sam ranijih godina zvao crno zlato, ali da ga i sada nazovem crno zlato, jako je ovako jeftina cena, a u stvari mi dajemo organsku malinu. Evo, trenutno je ta organska malina ide direktno za našeg poznatog kupca iz Nemačke, u Nemačku, i on dolazi tu robu, preuzima iz naših hladnjača i vozi je kajenti za Nemačku. Ta roba naša koju mi proizvodimo u Batote je organska. Mi ne smijemo da prskamo sa nikakvim hemikalijama, jedino dozvoljena sredstva koja nisu otrovna, koja su zdrava, znači, za organizam. Ako se ta malina pojede ili prerađena bilo kako ili popije s čaša soka, to nije, znači, prskano sa nekim otrovnim hemikalijama koje škode organizmu, naravno, i tako da tu malinu prodajemo. Cena je nešto bolja, da kažem, nego što ovi ostali hladnjačari plaćaju, tako da nećemo biti, ja mislim, nezadovoljni na osnovnu cene. Trenutno sada cena je, mogu da kažem, 100 dinara se piše na listovima, a da li će kakva doplata posle kasnije biti, o tome ćemo se dogovoriti na sastancima i vidjet ćemo sa našeg kupca, prijatelja iz Nemačke, koji će nam kazati cijenu koju on možda plati. Mnogim porodicama u ovom selu bavljenje voćarstvom predstavlja jedini prihod, pa pojedini domaćini pod zasadima imaju i više hektara obojenog voća. Veoma je zastupljena organska proizvodnja, pa su i prihodi po kilogramu veći. Pa ne bih mogao da kažem otprilike, ali ja mislim da nekih oko 300-400 hektara mora da imamo toliko zasađene maline. Imamo proizvođače koji imaju, kažem ti, znači po 5-6 hektara, koji su na veliko radili ovih godina i koji zaista od toga znači, žive. To im je glavno, kajeti, kupina i malina. A Radmanovac aktivno prati mere Ministarstva poljoprivrede i koristi mogućnosti koje ono nudi. Imam registrovano domaćinstvo. Registrovao sam domaćinstvo pre nekih otprilike 10 godina i koristimo te subvencije koje država daje, naravno, i trudimo se da ispoštujemo i državu, sve obaveze koje prema državi mora da imamo. I njegov komšija Dragan Milić zadovoljan je podsticajima za bavljenje poljoprivredom koje nudi ministarstvo, jer je na taj način rešio problem kupovine traktora. Imam registrovano poljoprivredno gazdinstvo i koristio sam prošle godine, uzeo sam nov traktor i dobio sam subvencije i povraćaj i sve. Cena maline i kupine je loša, rod je u odnosu na prethodne godine podbacio, ali Milen Radmanovac i članovi njegove porodice uspešno su obrali ovogodišnji rod. Ja trenutno imam oko 80 ari maline, a kupine nemam mnogo, 10 ari kupine, i to mi je od 2001. godine sam počeo sa tu površinu, tako da smo to aktivno radili svi u kući, ja i supruga i deca. Pa ove godine sam uspio da oberem, jedan mali dio je nevreme učinilo svoje, tako da je malina bila zrela i kada je oblak jak i šovit naišao i vetar, kajeti, to je malo omlatio, tako da smo imali neku štetu, kajeti, od vremenskih nepogoda, ali opet je dobro ono koliko smo mogli da naberemo. Delit ćemo novca koliko imamo, toliko ćemo to ispoštovati i podeliti za godinu dana za sve obaveze. Milen Radmanovac, predsjednik mesne zajednice Batote, na kraju zaključuje. Uradili smo put, nasipanje, delimično je bilo nasipanje glavnog seoskog puta do centra sela, do crkve Sveti Nikola sa nadimkom Nikoljača. Taj deo puta je odrađen, tako da meštani imaju bolji put i da brže i bezbednije dođu do svoje kuće. Dve hladnjače, evo, druga hladnjača treba od ovih dana da bude puštena u pogon, tako da imamo u poštini tu nekoliko radnika, imamo fabriku plastike, isto i tu imamo jedan deo radnika iz Batota i okolnih sela u poštinik, da je to ipak dobro. Mladi dosta napuštaju selo, idu da žive u gradove, malo uslovi nemaju dobre za život i to ne zadržava se mladina u Batote.